kulelo njalo nje angikaze ngibe nomfazi eZimbabwe, angeke ngize ngibe nomfazi eZimbabwe. Ngake ngaba nayo intombi engangiyithanda kodwa ngabona ukuthi hayi angeke kulunge, mase ngihosha inyawo. Futhi ngaphambi kokuthi leyo ntombi ngikhulume nayo ngenza isiqiniseko sokuthi ngibuke ukuthi izinto zayo zokuba la ezweni ziqondile yini. Okusalayo uPhakela uyenza i-content, he is pushing his niche ayichusile, ngeke ayekele, ngeke ame. Uma uvele wena kuphakela umthakathi umdabuko wakho uzonda abantu bangaphandle, uzithole kanjani usune-ex yangaphandle? Umama lo you think uyahlanya yena ongabe lokhu eposta ngama-baby days wakho ntontoni baba Phakela? Unemali ukudlula wena kokuqala. Ubona ngani indoda yakhe ngayithini or i-boyfriend yakhe ngayithini? Just tell the people ukuthi wena Phakela Kwerekwere wenza i-content ngapha eSouth Africa kwaphela. Awuzange usiqale nokuthi utaditshe isiZulu lesi ukuthi ungazwakali ukuthi ngoweZimbabwe.